Dvorac Miramare, jedno od najljepših mesta u Trstu i okolini i najvažnijih. Pustit ću vas prvo da uživate u kadrovima, a kasnije ću da ispričam veoma zanimljivu istoriju ovog dvorca, koga je podigao i o njihovim sudbinama. Vidimo Trst u daljini, desno 15 km Sistijana ili Ceslije, Šešlije, kako smo je mi nazvali, i dvorac Miramare. Na italijanskom znači pogled na more. Podigao ga je Maksimilijan Habsburški. Prvo je kupio imanje, kupio je zemljište neke 1855. i gradnja je započeta 1856. Neću vas opterećivati datumima, ali eto 4 godine, toliko da kažem, 4 godine je trajala gradnja 1860. godine, kada su se uselili Maksimilijan Habsburški sa svojom suprugom Šarlotom. Još uvijek su trajali unutrašnji radovi, međutim, oni su se uselili. Ali šta se dalje zbiva? 1864. donosi jednu presudnu ulogu. Ovdje moram da kažem da je on bio mlađi rođeni brat Franca Jozefa, austrijskog cara. 1864. godine dobio ponudu da postane car Meksika. Prihvatit će tu ponudu i otići će u Meksiko sa svojom suprugom. Njegova supruga je bila veoma popularna u Meksiku i tamo je zovu Carlota, ne Šarlota, nego Carlota. Međutim, u Meksiku dolazi do velike krize i Maksimilijan Habsburški biva ubijen 1867. 3 godine je bio u Meksiku, imali su velike planove, on i njegova supruga. Čak se smatra da je dosta uticala na odluku da se prihvati ponuda Meksika.
1867. biva zarobljen, ubijen. Njegovo telo stiže prvo ovde u Trst. Trst je inače bio, to sam zaboravio da kažem, najvažnija luka Habsburškog carstva. Stiže prvo u Trst i odavde je telo bilo preneto u Beč, gde je sahranjen. Šta je još važno? Možemo i na ovu stranu polako. Kada je u Meksiku došlo do velike krize, njegova supruga Šarlota je probala da dobije pomoć. Obratila se Napoleonu III. Obratila se i papi moleći za pomoć. Pomoć je izostala, što je nju jako pogodilo i već sledeće godine, 1867. kao što sam rekao, Maksimilijan biva ubijen. Nju je to toliko pogodilo da je kasnije imala i velike probleme, da kažemo, razumete me sigurno, duboko potrešena sudbinom, duboko potrešena onim što se dogodilo, nije bila dobrog psihičkog zdravlja. Inače, postoji veza i sa našom istorijom i tekako postoji, ne postoji direktna, ali indirektna veoma jaka. Franz Ferdinand je bio sinovac Maksimilijana Habsburškog i Franca Jozefa. Maksimilijan je ubijen u Meksiku, Franz Ferdinand u Sarajevu 1914. i smatra se da su ova dva događaja imala ogromnu ulogu na svetsku istoriju. Toliko od mene, vi još malo uživajte u prizorima ovog dvorca i svakako preporuka, ukoliko budete dolazili u ove krajeve, da dođete, da obiđete i da vidite ovaj dvorac. Toliko.